Okay, jifunze jinsi ya kuunga amplifier ambayo ni stereo. Endelea kunifuatilia katika channel yangu ili upate jinsi gani ya kuunga amplifier ambayo iliyo fresh kabisa. Basi tunaenda kujaribishia sasa amplifier yetu kama inafanya kazi inavyotakiwa. Okay, tunaenda kuweka moto sasa kwenye amplifier yetu ili tuone kwamba inafanya kazi. Tunaunga waya za moto kwenye amplifier yetu. Hii hapa ni output ambayo sasa sauti inaenda kutokea huko, sauti ya Twitter. Tunaenda kuweka kama hivi. Hapa tayari amplifier yetu inaenda kuwaka kabisa moja kwa moja. Ili ujue kwamba hii amplifier inafanya kazi, unaweza ukafanya kitu kama hiki. Ili ujue kwamba hii amplifier inafanya kazi au la. Hizi waya ni za geni, jinsi kama hivyo. Twitter inafanya kazi vizuri tu, tena kwa sauti. Unahamishia na upande mwingine, maana nimekwambia hii ni stereo, na hapa pia inafanya kazi vizuri tu. Basi endelea kunifuatilia katika channel yangu ili upate kujifunza baadhi ya mambo mengi, jinsi ya uungaji wa amplifier na vitu vingi utavifunza kupitia channel yangu ya Shayty TV. Karibu sana.